mala kenyam nate ngwaro kenano Dr. Guy Cook governor dung Jonglei state no speech dana chetup ko roren go teleri the problem aro di chalat che wete kanero to the loss konero to tone chang chikanak chaka question janokot kana kirmi yadit. What's your reaction on this? A genetic nuar batikan kariakel. Jenna me quit kanware. Dr. Guy Cook Joran chalat. Quit and chalada no quit kanware bajalari quasme. Jenna nuare quickon readamen wo quit kakon la quet kanakon. One nuer la pekan ka korm shigarodian yortere wika kortum. Keka Sudan. Jekane jang nyenya karan buka jang mo bukana or jekane rani Equatoria nyenya karan rama bukana or jekane tad nyenya karan tad mo bukana or ere Guy Cook e quit so mo kon ka jowon tok malut re Guy Cook gwasme ban je dil jegon wonene Dr. Guy Cook nyudo no kon o shikora de dien ci kon del wak ci kon wari kon ga del wak ci ka kor nakan ware me ka Nasser ka Fangak Genda na nyuda kon. Tell me the dien me kuje mi. Michi kon gui kon ko you know ala dor be guch. You know queen me dit. Malat ke Dr. Guy Cook on wer chikaro den delwak. Chin wer chikaro den delwak. Nakake taram deriet. Lad no Ramadan de kam lus e kirma yadi no kirma nakan wari chin wer jori chikan detop. But kane ku kwer ne de konti liu ka Nasser ti liu ka Fangak ti liu ka panyejar. And shi jo mo shi jedeto. Mi jira mi shi live video shi len ku ror kanti jo dana che tuben winemi te rwach long. So che jo chelat. Chelat no contribution dana che tup. Re kuma ka South Sudan. Yes, nobody can deny that. And we shall contribute. A jene shure shaja ngach ji Equatoria shaja ngach jang shaja ngach jene dial a jene den content kan shure kan kada ngach jene kan nuareka especially low work community. Dr. Guy Cook lada mal is undeniable wode mal deriten teram logmal nobody me logmal teram nyir jaba and wode mal derjenung but agenda de mandana rojetin Roger ke kui kirm yadit kana bolmel. Te karo ti koka nuare ke nuare konti la lo nuare community. Rauti chalat to nyo the gen wo cook. A jeneka pai well kel ki pai wero ba char ba jalat char and dana were loka kelu. A jenecha roi kene bolmel. Ano bi bolmel be char ba jalat. A nyok koko do dien jane. Siapa yam dang wal bakel ceka tup ceka jako baka kamne de konin te uror development te jeka no tup ke development but mo kwa kaya ko jen ko gono mo right now kirm yadit ko gan ware ko run bana chonga jakel kangu ke election during election ko ngai kono no wona ka queen kware na mo am balat lat keje so queen kware chala lora bang Queen Kware baje dilat ko bram kel bapat ka ngai kono ngam bapat e kir ma yadit ko di kir ma yadit ledang ngwane ka bom okay chang ngwane che galat kamala ko no loy de take nok ke loy de take dung mat ka ke da mal darben teleja Barune antuk man chicken ngat and mishit kana mo and go dong ikim yadi de malade no is trying to buy voter kogon voter kene de konen bishonga jakel ken 16 payam kwa kungun asha ku kamne de konen te kawror cha jaga no de payam te dega deten badja chari aleka wala just simply wo balar no wuje me te ka payam ne te chop kana achang di de uror bo. That's the way of buying butter. Korun ba kulo we chana iladeka. Ka pai wel kelen chaladan kuar ajene nana. Ajene ba char ba jalat ko badul gor ba galadin winemi.
ke Ramadan bit tola de jene bol mel je Ramadan bit ton bikalat now kon ke election so nyu de jene wo bol mel borodo nyu de no jene kwer ko baja kwany so mu weji uror we charin we jelat lede je ke yuko wala lede ke resource ning South Sudan je chike yoka na meni mangay kon anyok kwer ne Dr. Guy Cook je nyok rai ko ne ajeni yen ne re kontin la jiwini chuara meka Ramadan en biya gor ki biya support ajene en la kweruno joge jiwich ne tin konti la keri ne re kon la kwar wich jaga jogo no en la kweruno mishalar no biya gor mandanen lada biya dil gor ke lode ko en la kweruno ka jongle anyo kwara malada ka ekin ma yadit yes that process a talk ko talk kwala tenia muñ mute ka mal telerek de mal de ten tele problem but it doesn't mean that no jin bina bikalogo no de can ke different political party muku can support ano bine ko ken bika yar ke bika destroy ko baje kulanok na me che jan chang de to ko nono Dr. Guy Cook jana kwer ala tok a kwer kamandana news ko nyu da no kwer o jan muku ne ko ken ku recognize no ken chush ke liuka ka de ka kap chongode a jawden chala do a Dr. Guy Cook munyu da no ko nuare na kana se te me chalat ka kwidien te ke message mi chagor nuare na ka fan gak ko by the way ji fan gak te ka stand dangro okay te ka jongle ka te ka panal okay so ngumi chalat ka kwidien gwan mo na ka tene syang anyok Dr. Guy Cook charai ko gwa ishmal cheben ka tamde malan yaman chi Dr. Guy Cook la janena gwade da ne te konte wanor na ka Nasser ala jang me shi garudien bo jelo chi ka tiai jen kan de ne SSPDF chi go ka kobo ajane chi lo de te da long ler ji akobo mal ko kan ka yan mach nuari shi kan de yan mach bang mi shi buka kor nuari shi kan ila na def and you shouldn't be thanking Nuer community ko nuari chikara na the dep chaga let go ko chikan buka kor ko gan kabna ka boma kirma yadit kan ka ban ka mu ka kor kane wa kemne ka ken ka prisoner gwada dana jen katin ko chikan bugu jeno nakan Nuer bang so they have to go anyok ka murle ke japa you should not thanks Nuer ko Nuer gang kan rodian okay choko gwa chikawa mi chigal larta luach we mean that nang Nuer me nakaka ka Nasser we mean that no kuje jin kwar eno naka Nuer kirma yadit ano jin bidiere jin ka community du wala jin kwar me kam ne dial ko dio je jongle dio je chi lo Nuer ko wate tentene itu wante katen anyok Nueri mitegring michitok lak do la ja condemn it doesn't matter a wejendien kane ku kandial chwali Nuer chime chala no chiran tar chingle che de kwich ko en kwerne Dr. Guy Cook chala do nena me mad bul lo ka mad je ka bor dio je che de je ko jan gwad biten of course la ja kwa inga manga ke jen go jin ba je nok ne ko du me cha kwa ra de ne dio je chikande go ke lo Nuer che maide che chewa another thing ano baga Nuer ba kana ka brand bebet and you appreciate them na mongo da bete ka golot so na mekel mede kon ngaje no muku kan jang kon ka la bu Nuer biken ka manak kisten jikeng no aka bi lo Nuer bu ka appreciate ko kan ka yan maj me jen ka kisten jikeng kan ka yan maj ba biga rodin bu kwal ka bendien wo ka bene ka jen isten jikeng la Nuer content ka Nasser shu kan ko lo jok and then they go teram chiko gor nyu da no Nuer chikan kor chikan gor but mena ka yechina da bid lorba men jawan shalat Dr. Guy Cook nyu da no Nuer chikan ka dek je Nuer chikan divide ko chi Nuer chikaro den bil wakam no ken ko mala je no ko logan Nuer de la do yor tinga ken tar kon ngach we mean that nyu da no chi Nuer chikaro den de lok
but channel reality channel at gwasemene kin me yadin m right corner gora we m der chup ko je ka kuba der no dial der ka yak der ka joj and me reality so mo te na wen ken chicken garar pin ba kon blinded especially be ka quarter to pinkir ma yadit tlar ne kirka nuare be kon mo da ban janen ka gwade ya ben be beje lon ko kon medan cha ko ne ka 2013 dr guy kuktel mi chalara ngum chalar teten te ka juba chal jin me jin ko la jo la to be shi o de rodo wo godan teten de bet pan but you should care about your community so jo me janana gore de nyaa yekel dr guy cook point ne ka tin chalat ka live video de gorjen obiaten biya nyol yang nuare goje ke gwa teram lugmal men balariam ne dia nokan mal but mal chaje bunung reinat ka duom chore lot mo ba jang ba bu chore nat so chi mo gwana mone look dr ma charchi jan ba nor community ba je blok je ba je banna ka je kene tin continuam kene ti chidit run ka kon bu dodo bana le we rijo dien ba le nyok lobben ban mi ko jakane ti dong tel mo gamlet kana wi mi da tel kon lot so ajen jodan gore de nywa yekel ani nywa jani de ko ken atakamal bye bye